Iyi video guys, uretse gukuramo iyi video bya bindi mwirirwa mwivugisha ngo muri gukuramo video, umuntu wese uzi ko ukoresha iyi website yitwa Ospimel, aya makuru aramureba. Aya ni amakuru yihutirwa ku muntu wese ukwiye kumenya, ku muntu wese ukoresha iyi website yitwa Ospimel. Iradutengushe pe, iradutengushe ndikumva ngubu nanarira, ariko guys ni abantu benshi irabatengushe. Ubu nayifitemo account zirenze imwe, mfite amafaranga menshi narayabikuje aguma muri bank processes, none batubwiye dore itangazo bashize guys, niba wari uteganya gushora muri iyi application nkwiyame uretse gushiramo amafaranga yawe, nayo ibihumbi 80 bari kukwaka kugira ngo ubikuze, nayo buyihoreye guys, buyihoreye kuko iyi website rwose ntago ngiye nzi ngo yaturutse. Nagiye kubona mbona umuntu amaye link arambwira ati nyijoininge mu minsi ya mbere, abo twatangiranye barabizi barabikuje, ariko aho ugeze uyu munsi wa none iradutengushe. Mutagira ngo wenda ngo ngiye nkorana nabo ngo ndabazi. Hari abantu baba mutwandikira ngo guys ngo twagize ikibazo ngo ni gute twagikemura, ngo nose ngo ntago ngewe iyi company ntayo nzi, ni ukuyibona gutya nkuko nawe uyibona, nawe ukayishoramo. Ni investment isanzwe, nayo nayishoyemo mu bintu bisanzwe. Hari abantu bahita bivugisha ngo ubwo ngo murakorana guys, ababizi hari abantu hano bari kunyumva bagiye batumira nkuko nanjye wenda nakoze video nkagenda ntumira, nawe abantu batumiye bakaba baza bakubwira ngo ubwo murakorana. Ntago guys dukorana, izi ni investment, ni website tujya kubona tukabona iziraje, umuntu akavuga ngo yarabikuje. Abantu nyine twabashoramari kuri online business tukaba turashoye tukajya tubikuza. Mwarabibonye n'inzano muri withdrawal code, urabona ko iyi account niyo mfunguye ejo bundi, urabona ko iyi account nabikujemo inshuro 2 gakaba successfully. Ayandi yose muri kubona ko ayandi yose nabikuje akiri yabaye payment field return payment guys. Uri kubona ko ngo ntago nemerewe kuyabikuza guys. Iyi application guys yabaye scam. Biriya bihumbi 80 bari gusaba nabyo ushobora kubitanga bikarangira nta mafaranga yawe ubonye. Iyi video nyikoze kugira ngo niyama abantu bose cyangwa se mburire abantu bose bakurikira Uziyeri Tech Media, abantu bose bakurikira Uziyeri Tech Media guys. Ubu ndi kumva mu mutwe ntago meze neza, bitewe nuko hari abantu benshi baciye kuri link yanjye bakaba barashoye, bakaba izira AI guys. Ngiye nkibona kubona zira AI naravuze ati iyi application igiye kuba ishobora kuba igiye gufunga. Abantu bavunira ibiti mu matwi bakomeza kugura ziriya AI. None guys dore application kubikuza byanze, ngo kugira ngo ubanze ngo ubikuze amafaranga yakugereho ngo bisaba kwishura ngo biriya bihumbi 80. Nuza hano kuri investment urahita ubibona guys, ngo bisaba kwishura ngo ibihumbi 80 guys. Reka nze tubiye ChatGPT turebe ibintu yaduhaye. Nahoze ndashaka ubushakashatsi kuri ChatGPT, imbwira ati ibi ni ibimenyetso bigaragaza ko iyo website ari scam. Urabona ngibi ukubona ko nayihaye amafoto ikansobanura. Reka nze tubisomere hamwe twese kugira ngo mumenye ko mubyirinde. Gusa ndakwiyamye guys, iyi website buretse gushoramo amafaranga yawe, ndabizi ubwo hari abantu bamaze iminsi, urabona ko bari bamaze iminsi bari gushiramo uburyo bwo gutombora. Watomboraga iPhone, laptop, projector. Ese abo bantu babitomboye barabibonye? Gusa abantu babikuje kuva kuri 27 kugera kuri uyu munsi wa none nta muntu urabona amafaranga. Abantu bose bari kurira, abantu bose bari gutaka. Rero ikintu buno n'uwari washoyemo miliyoni 10 ubu nta hantu yajya kurega ko website ni website, nta tuzi ngo ni ba nyirayo ni bande. Website nyine bya website abantu basobanukiwe online business murabizi, website nyine ikogwa n'abantu nyine tutazi, tukajya kubona approachinze nkuko nyine ujya kubona ukabona nyine approachinze nyine umushinga runaka. Urabona ko bambwiye ngo valid member, abanyamuryango bemewe, verification kwemeza kugenzura. This certificate is awarded to every Ospimel member. Kugira ngo nawe ubisobanukirwe neza guys, ugenda ufate screenshot ugenda ubihe ChatGPT ibigusobanurire nawe usobanukirwe. Ngo ni icyemezo gihabwa buri muryango wose wa Ospimel wemewe, kuko obtained this certificate guarantee
pretendment employment with the OSP. Kubona iki cyemezo biguha akazi gahora muri OSP. Guys, ibi ni scam guys, ndabizi hari abantu buriya batangiye kuyishura ngo barebe ko babikuza, gusa turategereje turebe ko hari abantu, wenda ndabizi hari abantu baba bafite nyine amafaranga ndetse hari n'ababikujemo nyine bakaba bafite amafaranga ariko bakuyemo menshi, nk'abariya bayitangiranye nabo bakaba wenda bahise bishura ziriya 80 bitewe n'uko bafite amafaranga menshi. Turategereje ngo turebe ese umuntu ubundi we wishyuye izo 80 yabikuje birakunda. Nibyo dutegereje, gusa mu gihe tubitegereje guys, tukitegereje abantu bose, ndabizi abantu bose bari muri OSP bagiye bashigwa mu magurupe, yariya magurupe nyine muhuramo mukaganira, gari amagurupe batangamo ibitekerezo. Ndabizi neza ayo magurupe yose muyarimo, ubwo ndakeka muri kubona ibintu biri gucicika. Reka nze dutegereze turebe ngo ese 80 umuntu we wabyishuye we, si 80 umuntu wabyishuye we abasha kubikuza. Gusa guys, weho niba ushaka kugira amahoro, aya mafaranga 80 ntubyishure. Abantu banceho ndabizi mushobora kuba wenda wari warashoyemo 12 ukaba wari umaze kubigura VIP ya 12 igihe ejo bundi, ndakeka nta muntu wayiguze ngo abe yaragaruje, kuko nayo nahise nyigura ukabona ko nabyikujemo kabiri konyine, nariguze ubundi nari kutamo indi account ku yindi. Kandi guys, ndababwira ati investment yego ndazikoraho gusa hari n'izitanga amafaranga, gusa kandi ndababwira ati nawe matiriza gushora, kuko ibintu bya investment bimeze nka bet guys. Utazaza uvuga ngo nitwe dukora website ngo ibiki wivugisha ngo ibigambo, ntabwo ari twe dukora website tujya kubona tukabona website tugezeho tutazi ngo ziturutseho, twashoramo twabona turabikuje tukaziba approachingaho umuntu ukunda investment akaba arishoyemo. Rero iyi ngiyi kuba yadutengushe, gusa abantu bayimenye mbere guys, abantu bayimenye mbere twatangiranye nyikoraho video, atari aba bayimenye nyuma. Abenshi ayo bashoyemo ayo yaba yarashoye yariyo yose yaragaruje ko nyimazemo hafi kwezi, kandi nikimara mu kwezi nakozeho video. Abenshi baragaruje, ariko abantu bari gushoramo buno nyuma nibo zakiye, kuko abenshi nyine zira AI bari barashizemo nizo zatumye ibintu biba nabi. Izi AI bari kugenda bashiramo, urukubona iyi ngiyi niba iyo ntago ari AI, urabona ngo batugize ngo viral members. Guys, abantu bose barize bakopfoye. Reka nze dukomeze twisomere gana amategeko, gusa nawe uze ubyisomere guys. Ubu ngubu nta nubwo mu mutwe meze neza, bitewe nuko ibyo bintu yadukoreye ni ibintu bitabaho. Ubu ndi kumva umutwe urukunjya, ibintu byancanze nyine, bitewe nuko yaturiye amafaranga menshi. Rero ikintu kigezweho, ikintu ngiye nagushishikarije, ubu iyi video nyikoze ndi kugira ngo nkwiyame aya mafaranga guys bari kukwaka ntuyatange, ndi kugira ngo nkwiyame, kuri ubona ko ni ibimenyetso bigaragaza ko ari scam. Ibi bintu byose nago nabisoma ngo mbirangize, nawe uze nta muntu utazi Ikinyarwanda, uze ubihe ChatGPT, uze ufata amafoto ya uploading muri ChatGPT uyibwire ngo ndagira nsobanure aya magambo mu Kinyarwanda, ubwire nicyo nakora ngo bikunde, cyangwa se uyibaze ibyo ushaka, iraza guys byose ibigusobanurire, umenye ibintu byose ukwiye kwirinda. Urabona ko hano yatubwiye ngo icyitonderwa gikomeye, ibi bintu birimo ibimenyetso bya mbere bigaragaza ko ari scam. Kwishura 80 kugira ngo wemezwe, kuvuga ko bazahita bagusubiza amafaranga ako kanya, kwemeza ko ushobora kuyakuramo mu gihe kingana n'amasaha 28 mbere y'abavuze mbere bavuze ko inyungu 100%. Ibyo ni ibintu bitabaho, nta muntu ukungukira 100%, gusa we yakungukira he mu minsi bidashoboka mu bucuruzi busanzwe bwa kampani nyayo. Ni gusaba amafaranga kugira ngo kwemeze, nibivuga ko inyungu ari 100% buri munsi, nigitanga abazi gukora koresheje guys. Ubu ngubu ndi kumva no gusoma byanananiye, bitewe nuko ntabwo meze neza mu mutwe. Ikintu narinje kubabwira, ibi bintu bari kubasaba, ibintu byose barabasaba guys, mwe mwirinze kubikora. Ibintu cyane ibintu byo gutanga amafaranga, kereka wenda ibintu bitarimo amafaranga, ariko ibi bintu byo kwishura 80 guys, mube mubyirinze, mube mubiretse nk'abantu munkurikira kuri Uziyeri Tech Media. Kandi guys, umuntu OSP yatwitse yihangane, akatarayamagara bajya mu soko, yihangane nyine, natwe ubu turi mu gahinda, yaturiye. Nubwo twe tuyimazemo igihe, twari tumaze iminsi ayo twari twarakuyemo n'ubundi yose
twe twarayabikuje ariko twongeye kuyasubizamo tugura ziriya AI ngo zitwungukire menshi. Ubu natwe turi mu gahinda, ushobora kuba utabyumva ukagira ngo ni ibiki, ariko turi mu gahinda kenshi cyane. Abantu bari kurira, abantu barize kandi nta nubwo bishimishije. Gusa ntanzira itangazo mburira abanyamuryango bose bari barayishoye mu kutishura ibihumbi 80. Ushobora kuba wari warashoye 12 ugakora uburimarima bwo kwishura ibihumbi 80 kugira ngo ubikuze. Ese niba warashoye 12 n'uwishura ibihumbi 80, urumva ubundi ayo 80 wishuye uzayagaruza ryari? Birumvikana ko umuntu wese washoye amafaranga ari hejuru y'ibihumbi 100 ari kumva umuntu wese ufite amafaranga ari hejuru y'ibihumbi 100 kumva yakishura ibihumbi 80 kugira ngo ayo mafaranga ari hejuru y'ibihumbi 100 ye ayabikuze. Ariko sinzi niba birakora ko ngiye sinayishura, ntago ndi ikigoryi. Ibintu bimenyetso bigaragaza ko website yabaye scam. Nta website ibaho bagusaba kwishura amafaranga kugira ngo ubikuze, ngo kugira ngo ube umunyamuryango. None se ko batabikoze mbere bakaba bikoze buno nyuma, bivuze ko ibi ari ibimenyetso bigaragaza ko iyi website igiye gufunga. Hagarika kuyishoramo ndetse hagarika no gukorera no kwishuraga n'amafaranga kugira ngo ubikuze. Guys, rero nacoreje iri tangazo ndi kubagezaho amakuru yihutirwa yo muri OSP, niyo nshaka kubagezaho. Ubwo bye, tuzahuriye muri video z'ubutaha. Mutanga ibitekerezo ukuntu bimeze, mu kuntu muri kubyakira. Gusa ntihagire uwiyangiriza ngo nuko yamuriye amafaranga. Ibintu bya online biradutwika mu buzima busanzwe, ababizi barabizi, rimwe tukagwa kubitwinjiriza cyane. Gusa sorry ku bantu mwayimenye muyikuye kuri YouTube channel yanjye, mukaba mwari mwarashoyemo ikaba ibatwitse. Mu mbabarire, natwe iradutwitse, twifatanyirije hamwe mu gahinda gakomeye cyane ko kuba idutwitse. Gusa reka nze tube dutegereje turebe ngo ese umuntu wishuye gusa nyine weho ibi bihumbi 80 n'ubyishure. Gusa nyine hari abantu barangije no kubyishura natazi, kuko ngiye kubona mbona babishizemo. Urukubona ko ngo sinzi ngo babishizemo ngo bimara amasanga, ndi kubona babishizemo, ndi kubona ngo bisigaza amasaha 13. Bigaragara ko babishizemo saa 6 z'ijoro. Bivuze ngo hari abantu bamaze kuyishura. Reka nze dutegereze tumenye ngo abantu bishuye ibihumbi 80 se bo babikujega bageraho. Gusa nitunasanga ari byo, ntago ibihumbi 80 wabyishura. Guys, nta wabyishura. Nese waba warashoye 12 ukishura ibihumbi 80 ngo kugira ube umunyamuryango wemewe. Rero nacoje video y'umunsi, ndumva nameze neza. Ubu namarira gusa, nyine namarira gusa, yadutwitse, biragoye cyane kubyumva. Gusa bye, iri tangazo uri sharing inshuti zawe zose uzi neza ko zashoye muri iyi website zibe ziretse guhubuka. Ubwo impinduka ziraba zose ndajya mbagezaho amakuru.